Zahvaljujem, predsedavajuća. Dame i gospodo, drugarice i drugovi, samo zarad istine, ja moram ovde da kažem da je apsolutno netačno da su 2000. godine i u postpučističkom periodu domaće državne banke pogašene zato što su bile nerentabilne, nelikvidne, prezadužene i ostalo. Banke su uništene da bi se mogla obaviti pljačkaška privatizacija. Samo kada su Beobanka, Beogradska banka, Invest banka i te banke ušle u stečaj, onda je moglo da se krade i otima srpska privreda, preduzeća, firme, ogromne nepokretnosti, ogroman kapital za 1 ili 2 eura, ono što je vlast koja je došla 6. oktobra pučem u Srbiju uradila. Zašto su uništili službu SDK, kako smo je izvalili, službu platnog prometa, ako je šta u Srbiji bio vrhunac uspešnosti, efikasnosti, funkcionalnosti, u tom trenutku je to bila ta služba. Nigde na zemaljskoj kugli, čak ni u Japanu, u tom trenutku niste imali mogućnost da onog trenutka kada jedna firma pritisne dugme, plati, prebaci nova sredstva drugoj firmi, da se ona u istom trenutku na raspolaganju toj drugoj firmi. Da je to tako ostalo, pa ne bi onda Boža derikože i kojekakve lopurde koje su ovde bile posle 2000. godine odavde otišli sa milionima evra vlasništva u pojedinim bankama za koje su navodno radili, u stvari stvorili su im prostor da dođu, da nas jednostavno preuzmu poslove koje su imale državne banke, a koliko su dobro radile državne banke i u tom periodu pokazuje da još uvek nije završen stečaj Beobanke onoliko koliko ja znam i da danas stižu ogromni plasmani iz perioda 90-ih godina koji su realizovani. Prema tome, zarad istine, državne banke su 2000. godine uništene da bi pljačkaši mogli da urade ono što su radili do 2012. godine. Nažalost, točak istorije se ne vraća i mi tek sad dolazimo u poziciju da banke počinju da funkcionišu približno dobro kao što je nekada funkcionisala služba platnog prometa, a to je da se u relativno kratkim rokovima prenose sredstva između korisnika do drugog korisnika. Kad su oni bili na vlasti, te transakcije su trajale i po nekoliko dana, a zna se šta znači kada neko sebi daje za pravo i mogućnost da vaš novac okrene 2 ili 3 dana, možda vam to deluje sitno, ali na bankarskom nivou u mega odnosima to su ogromne svote para. Hvala.